алейкум, урметли телесерджилер. Тамам бугун ве бу саатта Милlet телеканалында хаберлер автоинформацион программасы эфирге чыкка. Студияда мен Фадиме Сейтмамут чалышам. Кечкен афтанын эң муим хаберлерини биздин яйыныбызда текрар көре билесиңиз. Бугун программамызда. Русияда «Дорога памяти» адлы уникаль лейха башланды. Bir kaç ay devam etken Гагарина sokağındaki көпірнің реконструкциясы не вақыт екінленecek? Topolnaya koyunun sakinleri endi çoktan sivilizasiyadan kesilgen şekilde yaşaylar. Cemiyet için muhim meseleler ne vakit çözülecek? Kezlevde Alyonuşka adlı bala bahçesinin kapıları açıldı. Hatırağa layık insan adlı arbi şan şöhret merasimi Gasprinski adına Kırım Tatar kitapxanesinde ötkerildi. Kırım Tatar Medeniyet Tarihi Asabalık Muzeyi 20 yıllık юбилейini kaydetti. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyir etiniz. Şer Memuriyeti Cemaat Şurası'nın beraberlikte Sovet Birliği'nin iki defa kahramanı Ahmetxan Sultan'ın abidesi için yerini belgilediler. Eykelini şehrin merkezinde. Kahramanımızın adını taşıgan meydanda tıklayacaklar. Leyhan'ın teşebbüsçüsü Kırım Cumhuriyeti'nin yolbaşçısı yanında Kırım Tatar Şurası oldu. Советом рассматривалось два предложения по установке этого памятника. Это скульптора, заслуженного скульптора и деятеля искусства Айдера Алиева. И второй проект, это тоже профессора нашего кафедры, нашего университета Заремы Нагаевой. Оба проекта в прошлом году были рассмотрены, и Советом было принято решение рекомендовать тот проект, который разработал Айдер Алиев. Abideni büdjetten tış paralarga yerleştirecekler. Bu 10 milyon rubledir. Olardan 2 milyonunu Kırım'nın en büyük iki kurucu şirketi ayıracak. Ориентировочно это не касаясь благоустройства в чистом виде памятник. Хочу еще раз обратить внимание на то, что по всей стране это единственный будет памятник во весь рост столь знаковому герою не только для Крыма, но и для всей России. Я думаю, что сегодняшний день будет отмашкой для меценатов и спонсоров, которые готовы потратить свои финансовые ресурсы на реализацию данного проекта. Monumental kompozisiyanın ölçüsü 3 metrden ziyade olacak. Территория облагораживания Шер Мемурiyeti uğraşacak. Зеленые насаждения все будут сохранены до единого. Дополнительно будет, конечно, благоустройство сквера. Досадим зеленые насаждения, конечно же, газон и цветы. Tantanalı açılу merasimi Karaman doğan gününün 100 yılına planlaştırıldı. O vakit bu yerde bütün Rusya'dan musafirlerinin toplanması beklenili. Rusiyada «Дорога памяти» adlı unikal leyha başlandı. Bu devletimizin Mudafa Vezirligi tarafından teşkil etilgen miqyaslı multimedia leyhasıdır. O ulu vatan cenkinde iştirak etkenlerinin onlarca milyon fotoresimlerini birleştirecek. Galereya Patriot adlı rahatlık bahçesinin teritoriyasında Rusya silahlı kuvvetlerinin esas ibadethanesinde açılacak. Leyhada istegen adam iştirak eti. Bile mevzuna Ayşe Şulakova devam eti. Vaynaz güzel bir vayen adam edi. Kimdir eken dep soradık. Ya babam endi 20 yıldan beri vefat etti. Son bular aytar yahu bizim dayımız da en sevgili dayımızdır dep ayttılar ma. Zira Сейдаметова өз бабасының фоторесімні көстере. Бұл ресімні о Краснодар тарафта yaşagan söylerde көрді. Endiden resim Kur'anta arxivini yaraştıracak. O kadar hürmeti var edi men babam bütün doğmuşlar arasında. En büyük 7-8 yıl üge kemegen. Ana ular fotoresimini yasap güzel etip doğalga karşı ilgenler. Zira hanımның babası Abdullah Suleş Cebeci. Cenk başlaganda Korbek ülköyünde doğan vatandaşımız endi 2 yıl orduda hizmet etedi. Yaş asker ve binlerce böyle genç vatan toprağını kurçalamak için Cebege yol aldı. Berlin'ge yetip bardı. Babam bir yerde 19 yaşına armiyaga hizmetke çağırdılar. 2 yıl hizmet yapkan son cenk başlandı. 5 yılda cenk'e gitti. Ofitserski polklarga hizmet etkendir. O zaman bir ozu kitkeni yok. Hepsi doğmuşlar da gitti. Emce ballarının da gitti. Bana bunu yine kadası medallarına kaytıp geldi. Endi Rusiya Mudafa Vezirliginin «Дорога памяти» adlı miqyaslı multimedia leyhası yardımının Abdullah Sulesh'nin cesaretligi tarixqa kırsetiləcek. Başka binlerce kahramanlarımızın adları kaba. Harbabağını yazmak, көрсетmek gerek. Sulesh Abdullah, böyle şeyler var eken. Onda bütün dünya bilsin. O da cenk'e vardı.
xizmet ettiniz. Жеңте иштирак эткенлер, көйлерде галебе үчүн күрешкенлер, партизанлар, фотомухбирлер, атта концлагерлер эсирлери кыбы тувганлардын ресимлерини эркес дорога.mil.ru сайтына жолай биле. Ветеранлардын фотоларыны интернет ярдымынен yüklемеге имканлары олмаганлар үчүн эсе арби комиссариатларда махсус нокталар чалыша. Москва вилаятында уникаль галерея курула. Патриот атлы ратлык бакчасынын территориясында Русия селялык кувветлеринин эсас ибадетханесинде. Мыкязлы иншаатынын чевре узунлугу 1418 адымны тешкил эти. Бир адым жеңктин бир күнүнө ылайык. Тафсилатлы маалыматны Русия мудафа везирлигинин сайтында яда жашаган ерлериңиздеги арби комиссариатларда тапа билесиз. Айша Шулакова, Арсен Фукала, Миллет үчүн. Куручулар Гагарина сокагындагы көпірні яңы ригел ерлештірмек үчүн азырлайлар. Бу жерде реконструкция 2 айдан берле девам эте. Насыл ишлер энди бежерилди ве көпірді наклиет не вакыт катна башлайжак. Бу акта мухбирimiz Фатиме Сейдаметова тариф эте. Да эки ай велси казай көпірден нақлиет қатнайда шымдыйсы ондан тек бұ қалда. Объекте 9 құру чалыша. Махсус алетлерінен олар ригеліні, яне теременің юқары қатыны демонтаж етелер. Соңра işçiler teremenin demir karkasını kurup onu betonen tolduracaklar. O 28 gün devamında kuracak. У нас после заливки бетона будем производить уход за ним, и лаборатория ежедневно будет проводить замеры по набору прочности. Яңы ригел қойылған соң құрыcılar мына bu балкаларны ерлештірмеге башлайжаклар. Олар Кырымдан тыш ерлерде япыла. Умумен 28 балка olacak, олардан 16-сы енді кетірілді. Башында көпірде тек реконструкция işlerini keçirmege niyetlendiler, balkalarını deniştirmeyecek edeler. Ama yol kaplaması üstünden 60 yıl devamında faal trafik sebebinden balkalar ağır alğa uğradılar. На протяжении этого времени балки очень сильно разрушились, арматура в них сгнила. И в связи с тем, что у нас в действие вступили новые ГОСТы, то старые типовые балки мы не можем использовать на этом мосту, поэтому нам пришлось заказывать новые балки другого образца. Лейха денiştirildi. Bu sebepten işler bile olmagan mudetke devam ettirildi. Yerli sakinler ise devamlı onatsızlıklarga dayanmak ve başka köpürden katnamaga mecburlar. Транспорт не ходит, он ходит через город. В городе пробки. Естественно, это очень неудобно. И плюс не ходит же транспорт, который идет от Москальца в сторону ЖД вокзала, центра по этой дороге. Очень тоже неудобно. Мне, например, добираться. Я хожу пешком. Здоровье уже не то, к сожалению. Kurucular Boznen kameraga laf etmekten red ettiler, ama köpürde aprelinin 20'sinde naklet katna başlayacak degen tahminlerini seslendirdiler. Fatime Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Миллет үчүн. Не yol, не ярых, енді автобуслар Бадана көйі шырасына баққан Топольная көйінің сакенлері енді чоқтан цивилизациядан кесілген шекілде яшайлар. Бұл районның сакенлері насыл яшайлар? Чарелер бақылмасы үшін әрекетлер планлы насын олмалы? Не вақыт тегіз yol керчеклешежек? Бұл суалерінің жевапларыны сакенлер біздің телевизионный группамызден бераберлікте араштырдылар. Лучше получилось, как всегда. Забыли деревню. А деревня уже вымирает. И зачем сюда дороги делать? Зачем что-то сюда? Бу Топольная көй сакинлердин эсас меселесидир. Ерлелер абаданыштырылмаган яшаштан бездилер. Магистраль жолундан айланганынен асфальт бите. Не люк, не фенер, не де цивилизациясынын башка элементтери көрүнө. Из садика можно доехать только до поворота. Оттуда почти километр с маленькими детками пешком. По грязи, по колено приходишь в грязь. Потому что ни один транспорт к нам сюда не едет. Ни детей не хотят возить, ни транспорт, который в город. Бабушки с города нереально ничего принести, потому что в магазин отказываются возить товар поставщики, потому что у нас нет дороги. Бу касабада ягмур беклемелери олардан ата коркалар. Кыш ve куз мевсимлеринде сакинлер балчыкка баталар. Су акымлары сокакны ювуп кете, yol озенге чевриле. Эвелери мында тола заводы бар эди, шымды эсе тек батаклык дейлер сакинлер. Касабаны yıllarca сув баса. Кен гольчиклер sıcak havada bile kuramay. Teslim hizmetleri ve taksi arabaları көйге кірмеге рет etteler. İnsanlar öz evlerine kıynalı barıp çıkalar. Esas yoldan Kasabagaca Cayav 2 kilometrelik mesafe var. Не только дорога, а и весь поселок в грязи. Там проживают люди. Мы выходим все каждый день, собираем детей. В машину невозможно ребенка посадить, потому что иногда бывают улицы просто по щиколотку в грязи, которая сошла сверху. Haflı damartadan geçmekten evvel aydavcılar bozuk yolunu yaxşı öğrenmek gerekler. Sonra bütün ustalıklarını ve çevikliğini kullanalar.
Куз ве кыш мевсимине машинам бір кач кере тамирлене білем. Машины тут полбеды. Тут люди каждый день ходят в непогоду на автобус. 1,5 километра. Машина, она чинится. Понятно, что это расход. Но людям не пройти. Сакинлер ағнамайлар не үшін бұл қасабадан меселелеріне бір кемсе құлақ асмай. Уже просто наболело, накипело, уже не знаем, к кому обращаться и что нам делать с нашей дорогой. Вот от трассы хотя бы до села Топольного. Топольный көйінде 300-ден зияде инсан яшай, onlar адам емек сақатлары. Инвалид 2 группы. Вот моя машина стоит, если бы этой машины не было, то можно умереть. Я больше в машины вкладываю, чем ходить. Бұл суалерге жауап алмақ үшін бізім телевизион группамыз ве файлджилер Бадана Кой шурасына yol алдық. Ама векелетлі адамлардан бір кімсені иш yerinde тапмадық. Я приехал в телевидение по поводу дорог, освещения ТСН Мрия и Топольная. Кой шурасы yolbaşçısına muavininen Субе телефон вастасын енкечті. Есть ли какие-то конкретные сроки по ремонту этой дороги? Эти сроки уже прошли, это прошлого года. Это сроки прошлого года. Александр Шашкин meseleni şahsi nezaretine aldı. Epsi müracaatlarının ve cevaplarının kopyalarını kaldırmağa rica etti. Olar bakılgan son adamlarga ne yapmak gerekligini anlatacaklar. Надейсаева, Виталий Голубев, Millet için. Кезлевде Аленушка адлы бала бақчасының қапылары açılды. Мектептен алдын муэссисені федераль мақсадлы программа бойынша құрдылар. Бұл ішке аман 70 миллион рублей масраф етілді. Енді мында 100-ден зияда кенже қатнайжақ. Тантаналы açılу мерасимінде біздің телевизион группамызда болынды. Жемчужина группасы кезінтіден қайты. Бұндан сон әлер ювыла, сабалы қашала ве тасвери сана дерсі. Бұл епсі бүгін кезлевде açылған Аленушка бала бақчасының бинасында. Шерет кечілігі, тантаналы мирасын ве тимсаль ташыған анақтарлар берілігі. Муэссисе ескі бала бақчасы ерінде açılды. Оны кечкен асырның 80-нче сенелері қапатқан еділер. Бүгін бала бақчасы 5 блоктан ибарет. Бұл ерде керекли әр шей бар. Кенжелер юқлаған ве ойнаған одалар, спорти ве музыкаль салонлар. Сағлық жетінден имканлары сынырлы олған балар үшін пандуслар ве араба көтергічлері бар. В наших группах, 5 группах для наших воспитанников имеется вся и мебель, и все пособия, и игрушки. Мы все постарались закупить для того, чтобы наши воспитанники получили и развивались полноценно. Мектептен evvel Муэссисе шерінің Мескен районында ерлешен. Кезлев шерінің сакины Эмини Абдурзакова онда қада бала бақчасына етіп баран. Bundan evvel яшана балаларыны evде тербелемеге мечбур еді. Ребенка не надо рано поднимать, это через весь город тащить не надо. Как бы вышел, прогулялся 10 минут. И здесь. И как бы и удобно, если адаптация у детей по-разному проходит. Вот моей, например, если что, позвонила воспитательница, прибежал, забрал. Bu yerde 100'den ziyade kence terbiye ve bilgi alacak. Bu al bala bakçalardan nevbetlerini eksiltmege imkan verecek. Şimdi bu nevbette 2000'den ziyade Кезлев sakini turan. Şehir memuriyetinde kaydetkenleri kıbı yerli hakimiyet bugün sakinlerinin içtimai ihtiyaçlarına dikkat ayırmak gerek. Plan boyunca endi bu sene da 3 bala bakça açılacak. В ближайшей перспективе в этом году мы открываем еще модульный детский сад «Лучик» на территории 16-й школы. Мы откроем модульный детский сад на территории 12-й школы. Мы откроем модульный детский сад на территории микрорайона Исмаилбей. Bu sene Кезлевде da 2 bala bakçası için leyha işlep çıkarılacak. Надейсаева, Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, Millet için. Fialen zavodu milli leyhada iştirak etkeni sebebinden büyük neticelerge erişti. 3 ay devamında onun xadimleri istisalda meselelerini ve zararlarını belgilediler. Böyle etip onlarının işinin keyfiyetini yükselttiler. Bu mevzunun devamı bizim levhamızda. Fialen zavodunda iş gece kunduz kaynay. Bu lengерler ясалған автомат yolağı. Bölükte 5 adam çalışap, bir sutkada 900 nusxa hazırlana. Ленгер электрик алетнон юрега. Хадимлер тамам бойле факырды. Шымды конструкция устуны махсус қарышма яқалар. Бу иш 160 градус sıcaklıkta бежірілі. Бу сенді механик ішленов қысымы бір нусхаға 40 сания масраф етілі. Бір сменада 650 шейкечі. Бу автомат yolаққа көре баяғы аз жадыр.
Милли лейхада иштирак эткенлері МДЯны усулар ве алетлер куланылғаны себебінден экспертлер тамам бу ерде нуксанларны таптылар. 40 секунд. Мы вызываем на отдел нормирования. Он приходит, делает хронометраж и говорит, да, 40 секунд, все подтверждаю. Вопрос. 40 секунд это хорошо или плохо? Хатırlayмыз, 2019 октябрь айында муэссесе производительность труда и поддержка занятости адлы милли лейканын иштиракчысы олды. На сегодняшний момент стадия пилотного проекта находится в фазе активной реализации. Задача до окончания пилотного проекта внедрить весь план мероприятий, запланированный для его реализации. Эльдар Зитляев тариф эткенні кабы булейха үчүн иш группасы тізілді. Оның теркабыне кейфиет қызметінің мутахассислары бір баш технолог, механик ве башқалары кірді. Эмек кейфиетіні юкселтмек үчүн олар спагетти диаграммасыны ишлеп чықардылар. Это так называемые схемы перемещения грузов, материалов и непосредственно исполнителей по производственному циклу. Разработаны карты потока ценностей текущего состояния, целевого состояния, идеального состояния. Лейханы күзде ишлеттілер. У апрелінің сонына же давам этежек. Бұл вақыт давамында мутахассислар эмек истисалчылығыны 10%-ға юкселтмек кереклер. Бу цехте Эпис Электрик алетлер топланыла. Умумен заводта 1,5 якын адам чалыша. Никита Сухаруков бу ишнен 5 жылды омада ограша. Шымды одрель алетыны топлай. Уста айтаки бу onun için мирахлы иш. Подключаем щетки, подключаем дроссель, смазываем шестеренки и все нужные элементы, которые требуют литого, смазки. Вот. Собственно, проверяем на работоспособность. Бір алет 30 санеде жиыла. Бір елда фиолент заводы 250 бин алет ишлеп чықара. Хамед Зикиряев, Севиля Меметова, Максим Турчев, Милет Учен. Телекопыр, флешмоб, сергі ве эдеби вокал эсерлер бойлы шекілді Гаспринский адына Қырым татар китапханеде хатыраға лайық инсан адлы арби шаншурет мерасимы өткерілді. Тедбір Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султанның 100 жылығына бағышланды. Ойерден Айша Шулакова тариф еті. В нашем регионе сформирована мощная и дружная команда активистов. Ахмеджет Махачкала арасында телекопюр. Бағда Аметхановцы адлы Дагыстанлы ваттан первер джимат яшлар тешкилятының ребері Лаура Курбанова. Очень хочется, чтобы о подвиге дважды Героя Советского Союза, легенда советской авиации Аметхане Султане знало как можно больше людей. Бойле шекілді Гаспринский адына Қырым татар китапханемізде хатыраға лайық инсан адлы арби шаншурет мерасимы өткерілді. Тедбір әфсаневи учеджи Аметхан Султан доғанының 100 жылығына бағышлана. Показать его характер, показать его работу, показать его дружбу между народами. Бу есе взлет адлы бала телеканалының левхасындан кадрлар генч мұхбірлер Жуковскийде Қырым шайынының өмір yolu ақында видео малюмат азырладылар. Қараманымыздың тамам бұл жерде учеджи сынавчы оларақ чалышты. Улица Аметхан Султана на карте города Жуковского появилась в 1971 году. Позже на доме номер 1 была установлена мемориальная доска в память о летчике. Шанлы учеджінің арби жесеретлігі ве яшайшы ақында малюмат алмақ үшін Қырым Медениет везірлігінің векілері. Ижази зиялылар, талебелер ве оқуйжылар топландылар. Ве Аметхан Султан еле кимлер шақсен таныш олғаныны андылар. Взгляд такой спокойный, уверенный. Человек, легенда. Лемар Сейджимилова 65-ші сенесі учеджі асылы Тесадуфин таныш олды. О вақыт қадын туғанларының Қырымда аратланайды. Аметхан Султанның әйкелі янында фото чекмек үшін махсус алупкаға етіп барды. И в это время кто-то из моих родственников, они уже взрослые люди, увидели Аметхан Султана, сидящего на скамеечке. И они говорят, так вот он и сам здесь. Пойдемте, подойдем к нему. И подошли к нему. А там сидел Аметхан Султан, его жена. И вот когда они стали с ним разговаривать, общаться, в это время, я стояла в сторонке и смотрела за ним, что такой человек, герой, в общем, все известные, и в такой простой форме одежды. Совет бірлігінің 2 дефа қараманның ресімлері еле китапханының оқуйчысы Мухаммед Нагашев пайлашты. Бұл фотоларны Аметханның тизесі шахси архивінден айырды. Вот у меня в руках карта Аметхан Султана. И на экране тоже, да. Где он учился, воевал, сбивал самолеты. Аметхан Султан арби әрекетлері үшін чешет девлет мүкафатларына наил олды. Я скажу словами трижды Героя Советского Союза,
Ивана Никитича Кожедуба. То, что сделал Амитхан, хватило бы на десятки летчиков. И на самом деле, вы понимаете, такие личности, как Амитхан Султан, приходят в жизнь. Если не в 1000, то 100 лет раз. Bu ise Әлиме Абдынанова адына 44-нче санлы мектебінің талебелері. Олар Амитхан Шайынлері деп адландырылған сыныфта оқуйлар. Я думаю, что это будет достойный отряд будущих летчиков, гражданских, правда, которые надолго сохранят в памяти и в душе то, что они именно соколы Амитхана. Да, Балла? Да? Да. Мусафирлерінің дихатына Амитхан Султан Қырым топрағының шанлы оғылы адлы сергі авале етілді. Бұл ерде китаплар ве фото-весиқалар нумайыш етілді. Февзи Якубовадан Қырым Өзислік педагогика университетінің студентлері есе өз ресімлеріні тақдим еттілер. Қырым татар ресімлары ассоциациясының рейсі Ирфан Нафиев Лейханың кураторы олды. Давайте поаплодируем им. Да. Китапханеде енді балалар арасында Амитханның йылдызы адлы ижади ишлер конкурсы Амитхан Султанов Сәневи Хараман мевзуда оқучылар конференциясыны илан етілді. Бұндан ғайры учичи сынавчының фаалиеті ве яшайыш шақында биографик китап азырлана. Амитхан Султан Хараман! Ақшамның сонында көкке ава топлары учырылды. Олар тынш яшайышның ачық көкнің тымсалидыр. Бізге бөйле яшайыш бағышламақ үшін әмді Қырым татар халқының шанлы оғылу Совет бірлігінің эки дефа Хараманы Амитхан Султанның исесі бар. София Шукурова, Айша Шулакова, Максим Турчев, Миллет үшін. Қырым татар Ақяр ансамблі хореография бойынша танцы «Экватор. Время зима» адлы учинчи рейтинг чемпионатында бірден 2 яш категориясында ғалип шықты. Енді коллектив Жұмхуриетіміздің халқара Гранд Ассамблеяның финалында тақдым етмек имканыны елді етті. Мевзуны мұхберлеріміз девам ете. Гурджи Рачули ойынын Ақяр ансамблінің кенжелер группасы жира ете. Бүгін паркет еріне Мамашай койының спортзалы. Бұл саналаштырманен яш ойыншылар хореография бойынша танцы «Экватор. Время зима» адлы чемпионатта ғалебе қазандылар. Рачули аунтентик ойын, оның әрекеті саде вешен. Гурджи саналаштырмалар дойғылы тойғын ве техник жеттен мурекеп. Дейлер яш ойыншылар, мадевамлы ве исралы репетициялар нетеже берді. Чын санада ең жанлуадық деп пайлаша 10 яшлы Зульфир Кенжаметов. Мен әменедім біздің енішімізде. Küçük kardeşim Amina бар. O da бара бұл Ақяр ансамбліге. Танцы «Экватор» хореография бойынша рейтинг чемпионаты ел кечірілген Қырым басамағы Ахмеджетте февралінің башында кечеді. Yüzlerce ансамбль ве солистлер арасында Ақяр 2 мүкафатыны қазанды. Ян Головин 10 yaşından берлі ойнай. Бүгін о милли Өзбек ойында кіші партиясыны ижра етіп. Мы танцевали узбекский танец, только хорезмская школа. Чем отличается хорезм от простого узбекского танца? Своей изящностью, яркими движениями и более красочными костюмами. Яқында олар мен ве менім оджам деп адландырылған Ақяр конкурсында гран-при қазандылар. Ғалебе бағышланған саналыштырма бір кімсені первассыз қалдырмады. На сегодняшний день ансамбль Ақяр уверенными шагами идет, радует нас очень. Он объединяет в себя более 200 детей с Качинской долины в основном, которые участвуют во всех наших национальных праздниках, и не только национальных, но и общегородских. Қырым татар Ақяр ансамблі бұл медениетлер бірлешмесі. 6 яштан 18 яшқа же 200-ден зияде бала Қырымның епсі халқларыны ойынлары ижра етелер. Дружба – это все-таки самое главное. Толерантность, она должна присутствовать в каждом народе, потому что в Крыму очень много разных национальностей, и каждый должен уважать друг друга. Это я воспитываю в детях и стараюсь донести до них, чтобы они дальше росли с этим. Бұсене ансамбль 10 yıllık юбилейні ғайт етті. Апрелінің 25 күні Ақярда Медениет меркезі базасында эсабат концерты кечежек. Анда ең парлақ саналыштырмалар нумайыш етілежек. Эльмаса Блакимова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін.
500-ден зияде сергі, 15 bin экспонат ве 50-ден зияде басман эшерлері. Бұл дүнияда екене олған Қырым Татар музейіне қас 20 елық ерішмелерінің тек кичік қысмадыр. Юбилей күні музейге дабыр уникаль экспонат 17-ші асырлық гугум қошылды. Бұл кімнің бақшышы олған ақында Невбетті келіп қамызны сейер етіңіз. Милин Ахмелерны Сельсибиль адлы мешур кемани ансамбле ижрайте. Улар Қырым Татар Медини Мирас музейінің залында яңғырай. Мусафирлерні мұнда бойлы қаршылайлар. Акимет векілері мединет ве жамачылар музейсянын қадимлерін берабер ве қуванчылы вақаны қайдетмек үшін топландылар. Мили музейіміз 20 яшыны толдырды. 90-нчы сенелері музей өз қапыларына ашқан вақыт мұнда бір-екі қадим çalışайды. Экспонатлар арасында Аблемит Умеровның ескі уникаль милисуслы санат коллекциясы ве башқа ресімларының бір қачесері. 400-ге жақын еді экспонат музей çalışып башлағанда. Şimdi ise endi 15 binden ziyade ama ondan da çok tek bu eksponatlar mutlaka hep cedvellerge kısaltılmak gerek. Sonra bu elbette sayılar da artacak. Коллекцияға да бір уникаль ве қиметлі экспонат қошылды. Бұл Қырым Татар гугумы. Оның яшы 400-ден зияде. Бұл девлет думами бұсы Руслан Бальбекнің бақшышы. Исмет Аблетипович сориентировал, что это либо мастера Бахчисарая, либо мастера Карасу-Базара, Белогорска. Это 17-18 век, изделия довольно-таки в хорошей сохранности. Тантаналы күн девамында Девлет Милетлер ара комитетінің ребері Медини мерkezінің қадимлерінің мүкафатлады. Бұл әдей музейдегі альбу бұтын халқының хазнесыдыр. Афсузки бина оның иметлігіне лайық дегаль, дей Альберт Кангиев. Очень большое количество экспозиций лежит на складе и не демонстрируется. Это очень плохо. Мы сегодня ищем варианты, каким образом преобразить наш музей, каким образом придать ему новое дыхание в виде другого здания, для того, чтобы было как можно больше площадей. Мединет везера Арина Новосельская шандырдыки бұл вақаны чух вақыт беклемек керек олмас. Мы переедем в новое здание. Ура! В этом 2020 году юбилейный год. Айны бұл хабер музейінің 20-жы доған күніне әсас бақшыш олды. Келечек доған күніне Қырым татарларының мединет меркезі айны бойле шең мөте, ама енді башқа яны бинада қайдетежек. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Меллет үшін. Бұл бүгінгі соңғы репортажымыз олды. Алазырда яйынымызды екінлей, мен сізге ратлық күнлеріңізні, қоранда азаларыңызмен бәрабер самими мұйытте кечірмеге тілейім. Эфирде көрішмек үзре сағлықнен қалыңыз.